Hello friends song ani channel jotono lamsogo faidi sing tabo kaisa nailai unai titi edisio sopai mani titi edisi ni te kaisa job notification sopai mani bono naigi nailai nai omo ke kaisa je GNM rok khaijak ni rok khaijak hingke bohai ni bagai apply khaimanai hingke tei toma ke khaijanai tong bom haike khaijanai tong boni process rok nai nailai hingke ni rok ani channel o katal ko subscribe khaije kotongke subscribe khaigui tongrodi haike tei bini rok no information rok rowui tongani bagai hingke ni rok bo jebro ni siwi tongnai ni rok subscribe khaigui ano omo haike tongke ani bukha rok bo srangui phaige tei bo video katal lok tobogui ni rok no phunukani bagai hingke faide naigi nailai omoke application format apprenticeship training tabo titi edisio CHO ni under ro makhaini ta Kherengbar ro Apprenticeship training of nursing for Kherengbar CHC khumulwng titi edisi eligible candidates are invited to appear before the written test in Khumpui Academy titi edisi khumulwng hingke oro jago makhaini ta apprenticeship ni training hingke parmano bwswkhe manai hingke 3000 ke manai kaisa stipend haike honorarium 6 month ni bagai najangnai bofro submit makhainai hingke 17 July 2022 o makhainai Aphro no kagos submit makhaini ta hingke BSc nursing GNM bohai khaijak hingke nirok thangui romanai hingke boni tolago teibo nagi nailai educational qualification hingke tabok GNM tei BSc nursing from recognized university college institute registration certificate from the Tripura nursing council bohai certificate tongke nirok apply khaigui manai hingke 17 July 2022 o wngnai boni time hingke 10:30 AM ni siming 12:30 PM jora application ni rok ni receive khaijaknai hingke document verification rok Aphro cholainai ta hingke 2:30 ni siming tewaisa 3:30 PM jora hingke written test najaknai Khumpui Academy o hingke tabok nirok ni document supporting document toma nangnai oro jaga ko rogani thangke hingke PRTC madhyamik admit card hingke marksheet 12 pass ni hingke degree diploma certificate for nursing hingke registration certificate from the Tripura nursing council ni kaisa hingke SC ST OBC UR PhD certificate bohai nangnai nang ST hingke ST certificate bohai ta hingke self attested 2 copies of photograph kaini photo tilangui maronai hingke 2 copies duly fill in with signature and contact number oro jago kaini copy ke matlangnai amono hingke boni pore signature tei contact number rok bo oro jago sui maronai hingke omono kaini form omono print khaigui tilangui thangdi ta haike romanai apply khaigani hingke nini self attested copy rok bo oro jago nini document o signature khaigui tilang thangdi bohai ta hingke nirok omono PDF no nirok nagani hingke ani telegram channel haike WhatsApp group o join khaike nirok no oro jaga ang send khaigui rohonai hingke nirok ani channel bai jeforo kwrwngui bo tonglaidi hingke nirok ani channel bai jeforo kwrwngui tongkhe si ani bukha rok bo teibo srangui video rok katal tophigani bagui uansukmung phaigui hingke nirok ni friends rok no bo share khaigui borok no bo sirodi borok bo apply khaimana tei hingke asuk jora tei jotono hambai.